Okay. And assassin and Dawasan and now assassin or demons in the go a demons fee. If you call a Niaka, and the walk giving me ammo. Okay. If you want Nipabia work to home maybe a 10, the some man or the fee no, and I walk with sit down until I know with Diaco. The assassin be a Jumabiano. So one make a source of a masus when you have him. Now I can say, oh, madam, and found my name is Sikami, so with me, what the attempt to be watched at Dine Hall, wouldn't me see. And don't you fear bay for some. And yes, I won't fear and if you demons are more, what started sa progetano, Sadi and I over starting on Bacas or Jumonian and Tiachasi or Mukum. Okay. And also. Me no for me mo akwa ba kese pa e de batuma Dεad eso ya all the social media platform no so betimi follow yen na wa like no wa share afei so won subscribe ya na wa ya ne sa e de amame na obo notification bell na so a mani ba je ho pa say ya upload video bi na won sa etimi akabi na asemwanwa asie ene say abrantie bi a nyame adom no ehira no no afiri oman mu akwakopie mu amonone akoye juma abre na enu enamanfo edansie yibie ewo nani so estate ya wosisi wotonwi anase onu ampo ba besi dan na ode aye ejapade bi abrantie ebu ni ketemu fra mononi ebepie mu wo man mu a ena me no kase dia ya reho sempa ya hwehwe abrantie ya yehu no ye ntene nka ehimfa na wakọ abusua etwa gyajo ya hwehwe no nanso eye ne cars ne niam nyina eye intacta wo mabu ni dan animpo akwakohwe mu nanso nya de abrantie yi ewo honomo ne nanfofo omabisa nansa nanu nannan afe ewo honomo anandanfo ba ko beka se ne site ya oye yanko ne yankohwe ho because o ka se wo beko ho enu okopie mu honomo a wonkokwa na chese abrantie 10 gram tuntum kama eyade a wawu ede ato edan a wosi no emu se hwan aneku no ono ane nkrabrea anase bibi wo honomo a wosanka woye ena wanye asase wura wo ho anase hunhum a woso enso e wo ho edan na asie obako akohu hwan ena odansini eno ene nsem we ebikika ho ayede ebaba besomo na mametwa me ho sima emra meba na yato aso. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been filled? Brethren, it is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the general overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servant the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208-599576 or 0278-977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawem Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays and Sundays. Mesanso ema akwaba ebiemu wo hwe nsem a esie ya emu ohu emu awram hwan na sem yamfa ntono so hwan ene yamfa nhye no fafa comment section na se efama me ensunsuan so ba na de beba edan a wakowu adam obi betimi atena mu na se obi ntimi ntena mu ni nyina utimi de wadwenkyere efa comment section na se e de mame no makenkan e de amawo mensa aka eye osofo Abraham e wo menchen wa hanomu a mene no eba bedomu esuko osofo me mwakwaba Menu ba kase ya meje wo so bibi aboko de dumura odem kwana ahoden akyeye na won so ya Yesu adom me ho ye yo empem bebre no beti se obi akowu ato baabi obi ayese ekwan ya papa no fa so a odi wu ye betimi ayese ne nkrabia Menu ba otwede amponya nkopon hira na oma wanyini kya honhom ene question ana asema obusa na yanyamo entiase no hunu mo ede ama awiase fa na nyina no nhira nka motiefo nyina na mohwefo nyina na asema wo kan aye too deep spiritual na mamen kasa asem we otiefo ana ahwefo mo hwe yen no obi antwempena fidie ni yie na ombie na so yie na ontie ni yie na ayensem a meyi bia firi twrosem mo ede ama wiase nyamo ntiase se ade bia koso wo wiase bia no ede ne sunsum ansa na etime pie honam ni wa okay asem a wo kan efa obi
esi ne dan na wakowu ato ana obi ato asase na wakowu ato asase ne so no eye nneema hodo be miensa yemra first one yewo asase na da ho no yewo asase de ne dimo a ohwe so ete sharp wa da ho okay Ezekiel 47 verse number 3 Bible ma yete asese ensuo da ho ahohom hodo 9 ene hwe ensuo no so eye ensuo ba ahohom ahodo 9 sana asase so demons no ya ahodo pi sana yewo abusua mu apam ene nome a ewo homa egade nipa ye nam asase ne mu nyina na ewi ade sa ade asa ahohom we ne sa demons we nyina no eji aduma se de omo nyoma ene omo tumi ete because ye de ye pe amawo awa Isaiah 54 verse number 15 to 16 say onyankopon na ma osefo tumi so ansay ade now yemra first demonic there were demons ne bi wo ho a okoto asase na wato no sa asase ne demons of faso eye omo kwan faso twam ekọ ba bi foforo ekọ goro esanse ne kọ enti sa okoto asase ne kroso sa demons no kwan na eye nneema hodo miensa ada se ombe break wadwuma se bia wontimi sidan and block omo kwan no ko demons so mu yi kwan a there is no way so be ma obenya bibi so omo dalvete kwan no awase kwan na omo timi fa na sa asem we madam fo bi oye MP oye ne project bi wo mentimi mbokoro ndi e bia no obi akohu na otofa pem na ade be kina wo na bu wa musansia na bu ento ba fa no firi kumase eko sa akuru no so me kwan na ye kwan ya demons e fa kwan no so enam so ma abofre kuma bi ko wu wo sa nsuo na no e ma mo stop no se sa project na wo ye no onyai because demons no say wo be si dan ana to asase na ye demons kwan a wo nam so a kwan bi a wo so mo fa bia ma ade na wo pese wo ye no dan na wo pese wo si no ana project na wo pese wo be stop obi a no sa kwan no mo fa nti asase ni bi wo koto demons fa ho enti wo to wi a ada se wo djuma wo ye be firi wonsa na dan na ka ada se de yare be ma wo ada se be kum eye nema ho do mi no eno we demons mo wo bush ewuram Isaiah 56 na ka o masem omo no ana esa wo obi abusua case bi da ho se ye nsi dan ye nto asase bi to Jeremiah 35 wose Jeremiah abusua ye case abusua na se obi nsi dan obi nya bibiru to ho obi nto asase obi stofuo wo mo de hia ne be ko wumba oba amfidudu wa de o benya enti Bible se bere Jeremiah bi ko to asase se odi si aso da ma Nyankopon no ya gada wo Jeremiah 20 chi no be twa ne mpere abusa na se oni mra ne asede a e daw papa fie se aho ye nto asase ye nsi dan ye nya bibiru to ye nya yie wo ho enti se wo be ye ye kese ye ku firi ho enti Bible se ye bo Jeremiah be ka se wo wumu ma ye nya no na ye nkonte bra mo ko ye no ana nya mo ho gu ne mo ana so osan ba nkwan ya was enti se obi wo sa abusua num na se nipa no watimi afiri mu ana waba be fa Kristo wakoti bia fifirom abompa ya na se we break ya still sa case no edi nachi e ma be ma wakoto asase a ebenya nsunsanso wone so menua ba otwedi ampo Nyankopon hira no nya okase wo ne da bia Kristo fo wo kwahye obusa ma ya me da pa yi ye won nsem bia yetimi kadi ye ho ano ana ma break ne demons no ya block o mo just the blocking ya block you ye su mo kwan ya de dan na blocking now okay Isaiah was say eno kwan ya Isaiah nko a okay Ezekiel oka ho asem ana Jeremiah ka ho asem se oni pamfa no ho ma Nyankopon no si obonsam no kwan okay no be dwane firi ni nchen okay block the devil James 4:6 was say fa ho ma Onyankopon na si obonsam kwan no be dwane firi wo nchen ya block no na wa pele bia fa ba ye break no so wa break bonsam entimi nya adwuma bi enti yesu sa yare bi according to John chapter 5 waka kira kwan se na wo de yare amasa no nko yesa bole ni biem na de chance anya de ama so tini ye that means o yiri firi hokeke ba ontimi block Satan nyoma e ma no firi hokora because ye nkum wo omo ye demonic enti na Revelation 12:7 no Nyankopon timi ankum Satan wo wiem
how to the china assassin assassin apunwie no yenkum wo enti so e bia wo breaking 2 years ago ana wo di 2 kwan ko bobra se de obema ne 2 kwan ko bobra no okọ e bia akonto wo pai no akofom amma setan no asanya hini asaba back ebe di hini wo abusua ne mu bie anaso wasabe dintintima wo wabra bom enti na se wo breaking na your time na ade ama na okọ a obetimi ase aba obasaba ba okay sente Bible say you two mo amko akwawie so tieni yo look 11:24 wase say you two mo a omo dwane kwa akwawie so no otara ho a obasabe hwese back na se wo dam pan a on pai do na wo timi tu no ma na ko ye no sam pai ye very weak in you a obaba ka opede yakko do won son no ma sabe tara wo na nsam bone na chen akane no enti just wo ye de ye na wo ye se na so cyber back a oba konye bia ni ba bi obetimi agina na wo de destroy okay enti sa wo block ne pra na se wan ye din a obesin aba o block no enura na o block no but ne wa ye mera obasaba okay eno na wasa Christopher ye pemu ahode emutumi ndi se duru ba bia ye nim so ya ka bibi se wonya hunu Jesus a o bo Jesus ne din a o bo Jesus ne din a ne de sa din da Christopher mat a Christopher bebere tim ye won den ko Yesu na nkasa na ka se I just we na no ye o ka tell na suafo no wo se sa de bai we ye mu ade die ne pai bo a we ye den ene di tu ase ye enti se won pai ye mere o fase ye mere there are some time ago on pai bo na ye den o fase ye den tro sem wo mu but e duru ba be adwuma sem na adwendwen atime ma wo ho no asa senke na abafom e basa na Satan tumi na sa nyen tumi esa ba attack wo enti se ye o se de na me te da mu sa na me da so te se na oba obehu se ade ayese no na adestroy wa bi anya odifo eye asase a ye to ye se akoye tibie okay yenim se asase ahemfo na hweso na ye wo pro so wura pro bi wo ho no mu a konfo wo ho a woda no na konfo no so ya honhum niema enti asase ne da bi ensuo bi agya ensuo bi na afo na ye to ama kwasi manten na kwasi manten so ekọ asase no so ohin na wo pro mu a wo to asase na ma no na se konfo no ontimi kan chen se masa ba bia ye de asase me wa na asase place idie ya honhum e wo pro mu a ho no mu di omudwa aha na obo omadwa enti ho de ye ntimi ntoma na omutimi bu omani guso eton sa de ne de manipa no menye nsusa so e wo ne so me aba o ha wo kwhye modu de wo ne se yan ka ne se wa ha unim so ohene no oye nipa okay konfo na ye nipa konfo hwe abusem ne wo hunu ohawo ena asoche hodo a ewom sha na ohene so ohwe asase ne so se bia ye ka ohene a ohene ntimi ehunu spirit ohene ni spiritual eye say ohwe asase se demon nam ha ana demon fa ha ohene ni sa tumi no okay oye nipa ye ni si asase no so ompra so ndwie emma oman no sentokwa bi asi sentawatawa bi asi so how bi ba no ohene no waso ano but oni ho ma demons se ohuri demons nyuma se motia we edura najo o mo fa ha no mo kwan nie ene edura najo a aquatism powers no mo nam ha na kosane ha fa da bi nyankopon fa sa atumi ni ma onipa bia but o de man difo no sofo no nko a na edura ba bi po o de hinta ne difo no nko a no entina asase bia obeto bia no on lettle so obetimi make obetimi di asase no so a jope obi o wa ni na o de na kwa asase no so no anonche asase no me ka se me to asase bi wo kumase kuro bi ai friend na mase oduru mase na kuro bi to asase friend adubi so me to asase ni we na me be si amorosan me to foundation no lay foundation kukuru dan no afa me de bana na ma hu ne se afa me de sika be ko dan no ho a na me ka asai okay na me de sika na ko ka no me de sika be ko dan no ho a na me ka asai na me de sika ko ka no na eye me sa ma me jai be bompa ibusa nyankopon se awade adante na kwaso sa nyame bia me ma hu se me nko me plot no so no ensuo ayira asase no me nko me plot na no pepepe no ensuo ayiri ama dan na ma pagya no ma hu se dan na sai blocks na na ya be kasa asase na ko be bia o mutu foundation ko duri akọ kasa asase na se na chesa ya pese ya block dan no enti me kom ko awade ni no ma hu se demons bi fa ho enti na wase me ko homo na me kwa dalvete kwa bi yere e ma wo mo ana se wo dalvete wo so be yo ma gye se sa kwa no mo fa because demons no ye control wo demons bi wo mo na control wo mo ho o kai Job 41 verse number 14 Bible kura ka se wo demons bi wo a mo ho ye control wo se de mo ankasa pene no mo yo
enti e ba se me ye sunsum ni no me koye ho adwuma enne makukuru dan na si ho e kwan be na afa so ye ho adwuma sunsum ni ma na se wo kwa se wo ni ani a untimi hu yesi ya dalvet demonic kwan ana satan kwan no ye dalvet ne kwa e wade a wo se wo ye nyankopon betimi aka cho se tokọ oil ma ko nsonko pai no because kan Jeremiah 10 verse 19 wo se pass sukuru ana no na se ze sukuru ana pai ne kaka se ani na eni ye biem no sare na ma ye watamfo no enti wa kwankyere bi wo ye crash no na abreko mo nyuma so na se woni ani na woni sunsum a obeda hu se aha no nam na aha no fa enti ma men dalvet kwan no fa hanfa ma wo no mo fa ho na nya kwan si dan no odifo se akoba ne se wo ankasa wo fi awusi atenemu de na wo kire hu na se asori nso a ya kwato asase na ye pesi esi asori dan wo ho no mo na ya kwakobọ mpaye na ye si asori dan wo ho na ye ya asori wo ho no mo a eno so no sa break ni bi betimi aha Satan fa asori ho Ezekiel 47 verse number 3 o se na Ezekiel yeso si asori fi no Jerusalem ensuo edwiri fa so chi me duru bia me ho Jerusalem ensuo chi fa so Ezekiel 47 verse number 3 okay ento kwawade anim na wade ka chance Jerusalem suo tumi ahodo nan ena bua fa asori dan no ana tumi ya na ekura Ezekiel na wade ka chance wotimi breke on let just me mouse sukuruwa na mo se adom ne tumi na me nyankopon de ama no Jerusalem suo edi kan no be di so de toso me no be di so de toso me so ba anaso no obe brewase wontumi no nti wade ka chere Jeremiah Ezekiel no ana Ezekiel nyankopon de no konsuo no enso edi ka wose ne kokoromiti de toso me no aha de toso miensa nsini de toso na ne ba ne me na fe na emmem no konsuo na se ana nyame ka chere sa demon no ne ho de nti brasase ase ne be ko fasting dry fasting 21 days and sanama mautumia e bro Jerusalem so ho do one nice so enti Satan on fa so wokosi asore dan ana wokosi efiatenem nemo no e wase enti na nyankopon ka kere Joshua chapter 1 verse number 5 say asase biara wo de onan de sinime de hoba man o kan Joshua 5 o sina bra Moses firi Misrim media be Misrim fo firi nkwasom wo Israel fo firi nkwasom wo Misrim na o de wo kwa na ensopa tumi di Moses wachi enti abrabona na Moses ne Israel fo ne bona ya afafa omunya nsuo no omunya aduane ni omunya aduane di omunya nam ewe omunya nam omunya nsuo no ko sise wade ka kire Joshua sem sa Misrim sopa na di Moses ene ne domet echi no memmu ni sa sopa na firi wo so na mama tumi asase wo de onan de si no wa fa ho adi so enti asase da ho san en na ho tra asase bi o demons ne goro ho e demons fie e bi ko wa ye nua kase ana wako dwiri nua no e bi o ha ne onipa bi awu ato ho mmere bi etwem na saman no wo wu no ne fie no ana wako si dan enti ono be di akon ti asase bia be ye ho adwuma bia no so one make so be masusum ni ahwem na we wa gen say o me de me fa ho manya me sika me si obetimi wo di attempt to be wu agya dan no ho wontimi si eno nya fie be yifo asem ane ye san wo fie honhom ene fie demons aho ya wo mu a wo start sa project no sa de na wo be start no wo be ka so wo je wo manum nyam enti atwase o mu kun firi ho eno so ho odifo yamfa ne se eye osofo bi atasanse na wasi dan o ya sorry wadi kan ya bompa ya breaking afa wa ye du ba bi o so da bi e bia ma sorry ni emu atre bia me won esuama me enti wakoto asase wo ba bi e ma kwakwa ya foforo wo ho na dada na owom no waton ti senya pai life ton ne de ma evangelist mama party na waton na obi ababa beto ono so ba ye no o se o me ba be si school anasa baby bank anasa me so me be ya sorry enti me baba be start say nipa ni break na o break ye no eda so a eye dwuma ana wo a wa ba mu na wo so break fufuro because obi wo ho a owu kura nkwa ni fi a wotim ebusua ton e mo bi fufuro ba betenem minua ba wadwen mo do na nyankopon kosoma osunsum hunu mo sunsum ntiase saada na menim se so be yemfa so ama wiase de wo busami esono bia na spirit of the lay foundation obia na honhom a ode bo na bra ebetia abase me no kasa me se be nyankopon so for ba me demonic enti me ko ye no me demonic power no ebia me lord aquatism freemason to me ana me de ko ye enti me de me to me ne ko connect ahonhom bone na mo wo ho no ene o ma ya adwen koro ebia boso me bia me ma mo aboa mo ja enti wonni fa pema me de me ko so enti wo ko na office me ma break na asore da na wo nsuwa no enti me ye ma na ye yie enti wo to a me de no so a me fa pem ko na wo de yanko enye yie enti just wo so hwehwem na wo hu ni se
me be na e gade ho no man me masware no am de tu firi ho ana afie na me si ye na me ton ma wo no to me be na me de obi ho obesi me ko si me fie bia me si bia no me de oil epete so na ma bompa ise wa nipa bia baba betena fie ha bia no Erade mane nkoso ma patuwo bia mba me fie e ma yare do me mba me fie ansa na masidan no obi so kwasi no o de oil na kopeto so se onipa bi be hand down ofie ho a obobra emra wo no botom okay Pachoti ni ye enti wa hwe fa pema ni si dan no ansa na wako han dan na tena wa obi ko e dan keka na wako han but a free da wo free ba bia wo wo ko tena sa fufufuru a wako han wo dan no onwuma nyina collapse because safie wura no fa pema wo de si dan no wo ko han dan no wanya ho adwuma ana wo ko na tra ana wo te so enti ono na fa pema na wo de ye adwuma si dan ni ye no ene na operate fie no enti e ba so ya ka honhum nsem na ya kama ya te se se honhum bi ebenya osutumi a abusua bia ne tumi edi so enti me free aduan abusua e bia wo free aso na abusua enti se me aduan ani me baba ba ye wo a e wo se me permission free tumi edi wo die so enti se makwa ko handan wo obi fie anase matasa se na me baba si na tumi anipa ne de start ye o de share so no se me fie no ama ne kwan a obetimi aye adwuma obetimi ahante me anase ono ni tumi no amfa ho se eda se ufie tumi be ma ni tumi obema na kwanya no anase o ma na kwanya ne dia nso obe operate me nua ba nya me nhira na obi bia o ka asa de oni sunsumu hunu ne honhom nte ase ye okay ti ne ye pa me no te hoyi obi asumu kara fidie de wa maka se ka nkon na wo koforo ka sa ka na wo sumu fidie de ama no okay na me fo na cameraman ye fo na adase fo na ka na kopemu a enya won kwa na obewu ebe san ye nyina se me so ne yasum fidie se me kwa na ka fam kwa pem na me wu a fidi so na yasum no enya me kwa na me wu obewu bi se wo te ka no kwa obewu enti na cat me pem nipa 15 me ka se Roman commercial bonte aboa pa road e de kosunya no road Roman fo be wu ewu be to sa da na me wo ho sa da na so pe na me am se wo ho nipa 27 no expecta nipa ba ko anka obi ewuye yes Roman father na ono ma omo ko ne yie no ne ma me de onyaka accident ne wuye ana Roman father na e ko ne ma me yie ana ono so konya accident wuye ana Roman fo no so ko Roman father ne yie ana ono so konya accident wuye accident no to aso te that the colonel okay and say Roman father o ma me wuye no na wo se ko ya underground works no na so bi wu kura wa se masa asa na wakwa yi enya wo sore ya na wa maka so na ka na wo kono busa se kwa ye be kwa sa ba so o ma me ana papa wu kun obi bia na obi bia so tu ana ma busa asa na wakọ nti na Matthew 7:7 busa nti ye Nyankopon ka asem bi wo Jeremiah 33:3 wo se Jeremiah sufre na me ka on sama kase na numa bia hinta wa wonni enti ye nam wi ase no se nyame bia bi so a kire ni pa wonti hu na ade na de ban enti so bia osom nyame no musa ade cheye me James 4:14 kuraka James 4:14 wo se so bi be kwose ne se kodi dwa na wan kasa Erade Nyankopon pe na Erade mama de pa na wo kasa wo kire me kwose ne se kodi dwa yen kan kire ni pa se ne karata sa buru ntete na sa de pa nche wo so ye na eno na ehye nyame abufu nti wo kwa wo ma bie ono nso se wa ma ye ntumi se ye bedua fa honhombone ada mo ne nka be kire so na ne nyina mu ode ama ye na ehu hia se ye besan ye bisa bibibiem ya da Nyankopon ka asim wo Genesis chapter 15 se memma Abraham asefo ko di nkwasom 400 years Bible so mo ko di 430 years ento mo ko bon pai busa Nyankopon sa de ntena wa hyamrama mrana pa no Nyankopon ka che mo so madeda de se madeda bia me nyoma na me tumi ntimi nya adwuma ento mo pa mo nsore ente second Chronicles chapter 15:3 Nyankopon ka che Israel fo no se o hawa e bam so no madeda je se mo ye ho adwuma Judges chapter 6:1 nyame ka che Israel fo se o hawa na mudua na medium to mebe atua be didi mo nua na asai no eye apam ene no me ne duabo bi ente je se mo ko you have nan tubu nko kire na ntu otoso mi no a o dim fie so twa me ne pete ba asana me Nyankopon tumi atime di ne wa Israel ente wa de bi o wa tu ho na mo ka se nyame di kan Canada da no anu a okwa wo ma bi waka obeka kwan te nyame de ne som no eye A to Z ade bi o peso ye bia no busa asana nyame ama kwan asana wako na ehu ebe hia pa se onipa bia wo ya de a wo bebisa ya to aso na eye odifo me pese me hu empe bebre no ye nuanu mu a omugu amono ne ene ade onya start nya adwin bi se me ma me fie a woti
me nua no doso me na nyame aboa me amakwa kodi amanone enu nti me ma me fie ne aye no enye eya net dan afa nyina abu entu ahono na abu enti ene me ma besi foforo matosase me si foforo mama me anase busua de no kra me bubu ni nyina na masi adwen ba na bi mu osen ni sika ba ku mienu be hu se na afa ne nkrata asem ananka onyusu pepe so ye nche no so many years but o start ye na ne ache no anase o start ye na adwuma sei obi wo krampa otimi fra brochire ba Ghana obedu o man Ghana mu e bia no ma ne oba ne ma me yie ne papa yie anase ubehu ane safe otimi nkobie na waka saa nyama ni nyina no so eya na eno eya busua mu anytime. Okay. Mika 75 Matthew 10:35. Mika 75 so nipa fiefo ne na tamfo. Matthew 10:35 Yesu so kan New Testament. O se onipa fiefo ne na tamfo. Okay. Eno ye fiefo. Eno na me ka se. Se ansa na obetimi a make break abusua tena abusua so no. Agye se wo ye obi a wo no wanya tumi a ebura abusua no so. Okay. Enye sa abusua firu si obewu. Busia ubewu wo bua o aya de papa wo nya ba bi na si mamu na mu no dabi I know the ubewu Jeremia ye sama na busua wo wie ye na eye boro na ye de ja no kwan wu na ye de ja no kwan ite gise wo busa na wonya sunsumfo a ombe pusiw ombe bokutupa ombe shaw den dimpa ya piamo ansa na saade no watini akoye so ye oba o so ye bema o je so ye sa even though so ye sofo kora busa ansa na wakoye enye so ye sofo bibia ni na wo de tumi meye bibia ni o meye o ye sa o bewu and ni sofo ba bia ho ke koso bi afre ne se ne bosom on som bi o pese o hye no na o sakira o be hye bo sofo ba ne hye bosom wi ya na ni fry no ano from 2005 besin ne need aso frato ati ho enti se wa handan kra bonus se wa fra osofo ese osofo yanko na edan ya me kwotena mi bebo mpa ya ma me shop bebo mpa ya ma mi school a bibie bebo mpa ya ma ano so ade se sofo ni bisanza ya boda ba be fi na wo yere da hoten owu obada hoten ya boda be fi se sa problem enti so bi frɛ me sa frɛ na me be pia me de kan ka kyerɛ me yere sɛ so na ya fast ne mpa bo because demon no wo tak no a nyetena bia e wo so twane ba wo chi e be trezi no was show tira kwan the Bible say David fight Israel 1 Samuel chapter 30 e de ko okon no Bible say na tamfo film ne tibe fam na japade koye and to be all one says what to me out this shanipa e gina ade by force abra anya busuam and first King chapter 20 was no catching Israel say chana say na mo yere ne mo man mo na twa ye fe e mo japade ye me de me be adap de wo de tumi ne ba ba je okay. And so we could have told you no matter how say who fear for the connect no and who fear be for the connect and tell obey to man map and why fear demon be off fear for him and I fear for him fear for the wa or no so track na mo too many bro mo so no mo ko high on things to me okay no mo ja ba be boa no o matia ba attack no manya demons no go ahodo say dey cast Bible say deep for so tell na asofo ne hye ebi ase no sa ne demons ne levels ne tie nti se ofiafo beyi ene abosom ne kabom ne ya boss na wo bible ne nyame ase ne ti wo no o mo to akode ne ntimi to a o mo ko han honhom e ka wo ho ba attack wo okay so wetimi atosase wo si dan wo bua obi anase ya bompa ya ma wasase edan ho ne ade na wo hwa eniema esesa sene na wote obi wakura obesi asase so beba na ne nan aho aseti eni ontimi si hobie na oya o se e masase na me koso e na se yaba enti pa no twa no asase no kura megya yesu ho mi si biem still na sa hand na betimi edi nachi mame ka se ba bia me si me fie no mai bia be si fie ba kwa be si fie ba kwa ni patre ni o ma si fie no to asa ho nyina wu enya na sesam na me ka kire wo wo ti re me ka no o nyina wu sa to aso ena me ka kire wo asase bia wa disika wa tisika to e fie si wo ho eye num nyama empapa da e be si ho fie petepen na ona na kanso am nyina ba beto enti asa no be ya attempt so be si fie no eye num nyama a bibia ne num nyam endul e fie si ho enti aya de kase enti ade bia ye num nyama de bia na ka sa ho tax no won sa be ka asa na watimi awie enti o be si fie o tirim be show sa so be si awie de enti na tesa ai sika sa bon ko we ni hoto anyo ro ni hoto abo ni hoto cement asa anwia asa eye sante obi a wasi fie bia no de me ka wetima se wo dana de wonya na wontimi da bi eye plans a hwanso na Satan faso e de attack
Okay. Nti fie ena asase. Enye fie asase nko. Asase e de do kokoo man kan bode nyinara. E saa nyem ni nyina no. So wo be ye ho adwuma. Wo be ye afu adwuma. Je so ye ho adwuma. Nti Saudi agora. Ada so one day wo di nifra ona ohaw ana yare ana slow. E de be free afu mo ho abafi. Only for me question no, menya no ye. Me say, say me start. Wanya hwehwe wanya ho abisa na emom no wo ya adwuma na wahu se wanya nsunsuanso bi ya ka kyo so yare a wo yale stroke ya atuwi anasa wo nanya ho ene wontimi nante adwuma asei efi asase ya wata wusi dan anasa efuo ya wudo ikoko ya wudue enu na efiri enu ntino anka be ya hwe ho so yi oso okay ene sade papa wakamate asase no kwa enya efiri a enya ndo minsi so biem na wanko ho biem a still na obenya ne mfa hudie anasa yare no betimi akoso aha yare na se be wura wo mu a Deuteronomy chapter 28 verse 7. Okay. Deuteronomy 28:7. Oso onam kwan ba akoso be dan e be ba wo nchen. Okay. Na adwo ofa okwan so no koso dwane ye dan. Enti se ya hya no a onya be wura wo ma wakam. So no nam ano no. Eno no. This be hya no. Okay. Enti na Jesus according to John 11 verse 33 wonyana Lazarus wie no se ya kekere no mo nsana no enye sa okwa abasa kowu ko demon na ewo ne mu no onyampie okase nya homa na ya kekere Lazarus wo eye sunsum kekere ye eye owu kekere wo homa enti so mo jane sa na okwa abasa kowu te so mo tutu sa homa ni nyina firi na widie asa na widie na ba ye kale enti sa akode na nya pimo pai ne de oto wa na wo se wonsi asase so biemte eno te wo benya hoto wo nya just when you be a was at to me now, or to a never born, when you to me a boss at to no pisino, if you be the animal, a man cock, or we are no said to an amok assassin so, no one break a demon to me, no one mark or fast assassin to me, and they are so sad, was at to our Dumas and so. And yes, so just assassin a manaka, because the Bible so the assassin man, Papa say, ye need this one, I am tenaso, and so assassin, obiso mount this so, no mountain, I saw bonnet from pie. Okay. Now break the new matter on. Only for near can you know a bisa near the obiti no train or back at papa ya someone walk and walk to a country. As soon as you know a abosum yama a moon here or Christoni and yet a yet in Jebia a post one month for the brother edging waiting here as a moon ya said be near now ya back where bisa ube be said before and as about oh ya no fifi more and I said oh fifi when ya say samba and in for so bien so and who be here as a Christoni obey a bisa now we a bisa no so enye etia nyakopon so no mini aba eja Mose Isaiah Jeremiah Daniel ene that kan Elisha ne Elijah mo nyina o be som nyakopon so o tu ana mo bia obusa okay yentu ne sa do tu ne sa bia no okrase opim patoti ne pa enti so bi tena se no se sa busa na ya nansesem enya ade ehun hia obehu se ehun hia ama obehu se enya anansesem no na ye too late mama ka se menkyerɛw ye wo dimo bi o de ya mawa untimi nya ya sa biem kusi da obewu afia saase so ha ono no ya friend say men ka dimo no nkyerɛ ya friend bi spirit of Abaddon okay ono o wo wiem Revelation chapter 20 we fra oba bia ne di fra wiem ono no on timi otimi obetimi akipa wiase na wia ne tumi na dwodwo ono so o de yare ba Job 41 verse number 14 your friend to me a won so friend danchan berem pon Bible so no hwa poso nyina otimi mina ponso no gu ne yem no asafia beto sa spirit no o se no o de yare mawa sa spirit de yare ma Bible so ne hya so ni asase we say so o di ago de yare be ko wu enti na obi wo ho be so da no o dware nsuo no o buru nsuo sa ni pa no o hia ne yare doma dokoro no o ye wa kompai wa ya sa se de tia na tie no enti entrance manem to ansa na wo hwehwe anu yie enti so obi di no ho chim sa me de sa ne menim Kristo me njindi me de sa ne me ye ya Kristo no kora ba ye no eduru ba bia obre no ho ase etim panyimfo tim kyerɛkyerɛ enya adwen ansa na wo de sa de eduru ba odwane gye no ho eduru ba bi odoje Satan nyoma nti so wo ye ho patapa minimum a ho nsɛm be badabi na sa da bi na be ba no wo ye bibia aye tuli enye obi nso beka se ne wo kanya ye apam dada no Kristo ni ba ye wa beti bibia ho e di bibia ya ma ye mini aba eja Bible se nimde ne ye ketwante ma ne mabre mpachoti hayi aye me de pa de tie ne se Yesu ba no obesi bo nsam nyoma kwan ho ye nyan pai bo
So to me be breakable some no man kwan na Yesu call Mark 5:24-28 sorry obana mo ja tunu finhia dumie no akwasa na yare no saa da no ni mo no kuta yare gina ho no kwa no saa na yare Yesu ba yare dom sai no sai nipa 3000 na yare for doso me ba nipa 3000 mpa cho tie me yi o ye so se nipa 3000 be ba gina na nipa ba ko na yare wo mu ono kwa so no ye nen osane yare we wa mpede be bia mfa omo a wo ye funu no muti pai wo no de fa hefa Jesus antima break bo nsam nyuma nyina nkwa we ye no de ja hokoye nti Satan da so ye adwuma nti no se me kwa me nyam to se nyanka me suma onkonkunu tumi na oba wo ye mutijirafo no ye mo kamafo no ye mo dimafo no ye mo cherecherefo se bi obetimi adarete mo na mo firi Satan nhihye ye no ene na nakodie nti Satan da so ye adwuma emfa Jesus din entwintwan men ka twi ne dai and deliver wo ana enya ka se de da na twam na da ne de atwam ba bete ho da bi meba say ye wada ye wo mfiti ase ne boa sa na wo awie ye da wo bi wuso ho sa wonni mfiti ase wonni awie ye sa wonni mfiti ase wonni nkwa wonni owuo ente da ye wo ba awie ase ne ye da na ye wo nkwa ada wo be wunu so ye da wo kwa asamado wo wie ye no mpa cho tie ne ye ente apanda da na ye wi ase mfiti ase na abode mfiti ase ye apamu ne ye wi ase wie ye a wo kire ye ni nyina ye kabom ma Yakopon tumi na nsam aye baako ontimi bi mfiri emfa bi mbeka ho odifo ya brana ya bi na ye de esie no ekwan ben na ebefa so a ye de ebeye saa ebisai na fein so no se obi ekokoye ebisa no a obi etimi akoye obi beka se ebisa no wo kwa akoye no wo bewie no na ede ohaw ene amane ababa bejaw enu ntino eno so no eba ne saa emane yeyie abusa ne bi wo ha Bible simo so ahohom hwe de film me Nyankopon be gina ko se wie ne de en film no me twa to atwene so wonu sofo bi bom pai ne sofo no sunsum na na honhom ne mfire ruade a nyame start twa no de wo afara because wo se wo ye natural ana wo ye obi a honhom esi a nyame be ya kire se sofo ya wo ko ne nchen no wonya papa nyame ya kire that me wo so wo kwan nyere enye enti da bia me tade futuo ma menua ba na agrada ewa ne nsensam ketenketen ho se sachera na wasachera no omma na nyuma ne neye enu su no enkere se ye Kristo ana ayi no because Zeke 28 was said the offer madwuma no de madwuma ye tonton ene dwadie ne mesuma ananafo nkrante ma ye bedine no wanya na kara mfa ne o kan de kame ai so mo tonton no enkrante ne beba wo so na wo se so no ne gu ana mini aba ma me shan ko na do ma ba mo yo don fa he ne bam tie e bi ko na bi aba won steady Ghana so no wo so bi kuta don cho wo so wo dwope na foforo rezi sasade no so e ya one omunam lay bi mo na sa lay na omunam mo no ba ko kofo ma na ba ko rezi we be rezi ana we yakofom na nyame be sia sia gu mani mu ase e birimu e be wuntowuo Zeke 28 se de waka no ebirimu yerenom ebe wuwu ebirimu ma be wuwu ebirimu nim be guas e ya sofo na omu kula twosam na de gina domnim kasa na mo na honhom na ti wo mu every ruade no twan na wo de be hunu furu sa mere kopim 2024 ending no be hu asofo be wuwu ene wana woni be guas ene wana wasore be gu ene ya bra na ya bra nka mi se bisa wo se omo so akotena mu a wode nkyerɛkyerɛ no ne ade no wono mo ne ma bi gu mo nsɛm no omo so ewo ne bi ba ka mu ana na ade wa kyerɛ atu jadi ama me eni abai de na me kan ne se aho kakra na me nkyerɛ mu be just 10 seconds de wo ne se me di ka asɛm bi se o kɔ ba bia busa na bom paye na busa wade hye honhom wi eno eye pe ana before so we busa nyam be yi ate just wo ni sumu wo gina han mo ne nyame yi atwa sum na yere a kyerɛw bas wo akwan so nye se de me ne odifo na me kwaje tumi foforo de ye adwuma se de makwan nye me nam sum no saa na wo so akwan nye adwuma nsɛm emmuade ye wodi sɛm tokwasɛm saboro we wo woni so a wo busa nyame yi nkyerɛw because wo so nam sum na sum no ntwa kwan sum kwa kyerɛ kwan sum me nam sum wo so nam sum mo ese bu mi enu sum e hwa de no wa hwe me ya du bia hwa de yanko de han na hwe sum de na sum so hwe han se we ye han ana han so hwe we se we sum odifo ya di besi na fa wa kira kwan e fa tudwa e fa ma Onyankopon hyira asori wo amasama tere janse ba ko kumase ehwa modu market na ebia ye kasa nso ebia obi wo
obi pese obusa question bi fan house wa me de me live to dwa na onu akoro no so bibi kire na adwen e wo honhom wiase ye betimi ache na yatimi yamfa ne se local ene WhatsApp line me fa WhatsApp line no e bia no obi wo ha oni Ghana ha ba pese ofre je adwen kire ano ye 0200 camera no mu na okay ano ye 0200 eye WhatsApp line 0200 556376 WhatsApp line 0200 556376 Anna local Ghana obi pese oba asore so a eno ye 0242 536415 ofra onsabe kame na de kire wa adwen ya cha ho na yakopon hira atoye nyina so ya me hira o mama baba odi for no bi wo area num ho no mo so we need in so e faith prayer tower ministry international okay yeah me da se pa nya me hira o se me fra o wa afafo penifo se ka kum ya juno kokko nenum na watie nsam ne wo fa wo mu wa wo ni mo de na ne wo ntia se nso obetimi afre no na ne na di nsa wo so question bia obisa no a ne wo ntia se no obeyi ano e de ama na wadwen mu ayo fine ya wo all the social media platform no so follow ya na like na share media any Empress Ann emema nyina ketwe ba ko pe aduana de share apia beauty nyame ya doma ye besan ye share bi macro Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele wit. Ohwa kunja amesimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi hwe bia no kwa se de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seka. No ma no fre no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seka. Nana Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha